Number 2 verse 8 and 9 maandiko mange miasia o na kwa Yohana ninye newie na kona mondo asu na thila newie na kona na balukani za ithe maoni mamulaika ola wamboni sie mondo meba asu na ke ambia sisia ndukeke u nyeni ngombo vamwe na kuna vamwe na ana ithe makwathani na vamwe na ala makwata ndeto cia buku thiva instead thaitha o ngai andu mangai yo baenda tumane undu wa keli twisove muno ala tavanya twithukia cia ibinda thiva twithukia cia ibinda thi twisove muno atavanya sola tukwithukia cia ibinda thiva Yohana ni wetambulisha asia ninye ola newie na nekata na nona ata iwe Yehova na etambulisha uli kenda wese kweza nitwa ikiria ndeto ila kunena ni siawo yosi Yohana ile andika kwa ndo mamwese nikenda ila ndeto ila sie Bible kunitha ubanyo kotesa usitwa ona nisa usania ona ukasoma no wake kuigia ngai ndo ndeto ila sie bani ndoto mbai muno ni maoni motelema na motisia lakini andika kazi ya ninye nikana ola mundu umwisi kuya ndo ndandika aisa kana nithe tukasoma andika ndo mebita zao yake nikana mona ni Yohana ola tuisi Muthukumi wa Ngai apostle wa Ngai kama ndio amandika hii tuamini nani tuamini yeye ondo wake le nusuwa tumane ko badhola Athukumi manga alama chao magwo especially bindani theba ondo ni ngoma dhati mtoto twasoma ndeto cia mbebo the first lesson kwa Athukumi aingi matethi kala cia ngaita uketoyu kwanza yu mama okete in the future na mo mekala nundo in the future like that you mazeka lata ukete ndi ta uketoyu Athukumi ona ko dhuta verse 9 maliko mange measia ila wosini kanda the ola malaika amandu kambekiu nondo ni ngombo vamwe nao kasa Athukumi ama yo manakana na mono ngombo vamwe na etikilia langi twiva nombani thiva yanga ina mabinda mainge Athukumi maito thukuma toto mathaitha na mwiso ba Athukumi mo thaitha tani seina mo mandiko mange imasia no ngombo vamwe na hito yani wa mwe. Praise the Lord. Mwana ni mwiso vete muikende gweni anene mengali anene mendeke mikatete kuendegwa ni chao ni monundo ayinge either ni meka la ndo tuyamaliza lesson 1 kana meka lengai tauke toyu tauke tende na oka ateko la mombule oka wana kumabulia either ni meka lu witikelo wito umesia la isange muno lakini ayinge ni menda ko thaithwa na bandu ba utwelekelia metho balavenga hiyo lawe thayo maitwelekelia moene metho mao maito na menda moene mathaithwe menda moene mathukumwe mwandi omweso katika jina la Yesu Kristo bathukanie Athukumi makwithukisia. Praise the Lord. Atoto miengeleka nyunzuku tela ya shakaola usini mundu wa manesi andu kuthaithangika na ni mundu wa manesi andu kumuthaitha we mwene kyo wende nundu eva ni wa moni sienga mathimba mapika kike uthukuwiva usu nina mweso ba ekayuke ngwa na mutika kengeke na mituke ai Muthukumi wawo la musio nola Muthukumi bamwe nao nabo ndibo bene tatu atheneza za Athukumi hapo ndio kuna majaribu makubwa ya kumthukuma ngai nondo Muthukumi wewe Muthukuma na wewe kwacho kana ni Muthukumi wao na ndo Muthukuma kondo amonene mitamuko kubwa ama maono makubwa lakini ni mtu pamoja na wewe na wenabata wako ikia kana oni Muthukumi wao ona keka kotika ko ona tena wasia mutulu. Praise the Lord. Ona tena ati yainge kikamba esi kana tekita atakesi hapo si nimejitetea naomba katika jina la Yesu Kristo mutika bwanywe na ndo mena malangi mosio na kimekita omanda uthaithi wa ngozi yenu thaithaingi yechao eweka ata ewe Yehova mena ngai natu ewete ino ndo nisuni tuvalukite muno etuko ntoko kumona TV ni na masimuni na tuimewa leti yone na tuimatai ya muno na kwa kumayavi kakibolo lawa waisia mwana pastor wakune wavikeva wabikevo. Praise the Lord. Naende utukona andu maima thukuma muno na matholo ni basola we baba kuve ola ngombo bamwe nao na mo na mwiso ba kwanza hiyo bauni bobe na jaribu nene za mwekeo jaribu kubwa ya kuwekea ngai mundo wile ba aini Muthukumi wao wangai we ni bitie baba kube nako. Praise the Lord. Nani tunengeto Athukumi ba mukalala tuma thukumeta tutamo matumetwe kwitu ni ngai ndi twikamatha ithe
twikamathina mabasala methite asio thaithi tutanisie inamo katika jina la nani la Yesu.